Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi as-salihah. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khayra illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifu as-su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, tapajai ipangulunan niya si mata ipad darari. Weri kadapa puji maraja tari alim malabbi na Allah subhanahu wa ta'ala. Lasabari ilalanna iya waktuwi. Pada angkaki napasipulong anrangi napasitarupa ilalanna tudat-tudat napapideceng. Kita datang untuk bermajalis ilmu. Kita datang untuk memenuhi panggilan Allah. Karena podo ia mananna gak madacita ilalanna iya waktuwi. Mencaji aletias salama irilino makutu parupi mencaji aletias salama imaturi akhir. Amin. Selanjutnya salawat dan niya mapasalama. Tentu si matari panguloi ri alim alabi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siddi Nabi malabda masaruma puji dan niya masarupain ring risinin na umat. Kenapa saya katakan demikian hadirin? Nasabat nari pemilu bicara alabiran na nabi tadi nawat ding ipagangkan bawan rilino. Nasabat yaitu alabiran na nabi ta lepanek dingi tempo na tuo yang nyaman-nyaman itu tempo na mati. Ini terkadang ada orang yang senantiasa bertanya, engkamu pagaru barakak na nabi tak langsung ri umat na rimun rilele na nabi taripa masina pun. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih punya peran di tengah-tengah umatnya secara langsung setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kembali kepada Allah? Maka ia na aga-aga na pibaliang alimalabik na nabi tak mencajitan riri idi. Maka da itu nabi tak de nang kanawelaiwi umat. Aganasan nabi tak hayati wa mamati rahmatul li ummati. Iyero iya nasa nabi tak hayati wa mamati. Tuwoku na niya matiku nasa nabi tak rahmatul li ummati. Mencaji pamasi ri umatku. Nabi tak pawiro. Kaya na bangsa pa. Yeko nabi tak mencaji masih ri umat na riwat tutuo na manas sa pak malahiran nita sahabat ipangkau kena nabi tak batina makasin nita mano. Dengan jalan seperti itu maka sahabat mampu belajar langsung kepada Rasulullah tentang iman, Islam dan ihsan. Oke nita. Aga to si tempo na napura mati nabi tak. Aga na di chinari idi. Kaya gini mundur barakat na nabi tak nalili ni nabi tak ripamasina pun.
Iya na nasa nabitta. Makala yero iya. Mateku na niya tuwoku mancaji masiri umakku makibatwangi. Ye kullele karipam masene pong Allah Ta'ala. Naweringa pong Allah Ta'ala siddi alak bilang. Aga iro. De na wat di menre amala na umakku ripuangi. Ye kode na pura ya pangolowa jolo ri aleku. Agar pak decin. Jadi itu amala tak pak. Tak bet kedua ipen re ilalan na tas seminggu de nendre na rekode na ya pengolon ri nabitta. Na sabak magai nabitta pak kita mata de igagri tengah na umatna. Tapi secara batiniah dan hakikat Rasulullah itu senantiasa hidup di tengah-tengah umatnya. Ya pengolon ni. Gangkan na makin nabitta. Ye komelo iipinre amala na umatku. Riwat tunna asiningi ala rapanna. Amal itu kan diangkat setiap Senin dan Kamis. Makanya biasakan kita sering itu istilahnya kita puasa Senin Kamis itu dengan harapan makna ia kuma puasa Senin na so Kamisi wat ding amai narik koto ma puasa matangak ma puasa decing ijamat decing ipu kengka ninre apalakta. Makanya kan kita disunahkan puasa di situ. Karena kenapa? Saat itu puasa kita, amal kita diangkat oleh Allah. Contoh kali ini Pak. Agana sanabita. Ikumilo iipinre amala na umakku ripuangi. Nabawa ni maleka amala na umakku rioluku. Upanna. Yeroko na pitanga amala na umakku maleka Megangi de cinna na iya papeja na agana sanabita. Hamidullah. Puji-puji kearipuangi. Saya bersyukur kepada Allah na sebab ternyata ia amineloin na pendek megangi de cengi na iya papeja. Tapi jika sebaliknya kata Rasul, itu sinariko larapan na iromeloin na tiwi maleka megangi rotak na iya anu mapacing megangi anu masalahnya na iya anu madecing. Apa kata Nabi sebagai bentuk kecintaannya kepada umatnya? Istighfartu ala Allah. Iya nasa milo tobakan itu umatku ripuangi. Magi milo tobakan okolino. Baje de nagaga papeja na umatku rapi itu ngelata. Adakah orang yang begitu mencintai umatnya? Kamu pagatau pak malak mapojiri ini. Kecuali ali malak na suruh na pungalah ta'ala. Ketika kebaikan itu Nabi akan bersyukur kepada Allah. Jika keburukan yang paling banyak maka Rasulullah bermohon kepada Allah dan meminta tobat untuk Allah. Ini lo tobat ki. Maka ia na agak Pak menteg syukurkan ini. Alhamdulillah. Betapa banyak kebaikan-kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang menjadi pertanyaan kegena tawat dinyak dampengnya metuk dosa nu Nabi. Kegai bangsa. Kegai model itu wapak iro. Nah sebab biasa untuk ukunroni. Maka dekat nega tau matu pak mengaku umat na Nabi tak tapi Nabi tak masak sakar ni. Pada mata itu pak atai. Mega tahu mengaku atari puangi tapi dek nang kaya enggak ate ukupun. Magi nak ku apa? Nasabak dega bate na pak dupai ale na mancaji ata makuto por umar Nabi tak perlu kipangkokan na niya ampe-ampe. Denal lahiran. Denal lahiran iro agak kualing apa? Napik bate tapal lahiran iro. Ye ko mangaku ko ata allahiran na ate pa angka ini tapak kasiwiyan. Jadi ko mangaku ki ata na dega pak kasiyat ta aja ama ini kangau-ngau. Makotoro na bitta. Mengaku ki umat na bitta tapi pangko ketak di inangka na iya ipu ampe anu angke malak na pu ampe na bitta. Ini mengaku. Maka tapat coba Pak pada TKP. Coba kita bermuhasabah saat ini Pak. Ya komelo ki mencaji ata mas tiak kasirisan alita. Makanya kan de tu gaga Pak Mundrin na pak kasiwennya kota niya la'allakum tattaqun.
Ibadah itu Pak. Sinin na pagkasiyang iya angkay na suruwa pong Allah Ta'ala, cik di bawah capak na itu. Aga iro. Melo imnite pong Allah Ta'ala, makanja mo ga ampe-ampe mo, rimon ripuramu mo, pasalin na pagkasiyang. Allah lihat di situ. Biasa tayong kalingan Pak. Mungkin sering sekali kita dengarkan melalui guru-guru kita. Agak ganang katingkalingi suruh matapat ni pong Allah Ta'ala. Patimpo na tuda-tuda di tengah sahabat na. Di Madinah. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di antara para sahabat. Matangang itu tuda-tuda makor. Pak mapapuloy ada nabita. Yattali'u alaikum min ahlil jannah. Ye matu. Angka tau matu lalu kutuyolomu. Ye natutaw isa suruga kekeke. Nabi tak pawiro Pak. Dia nabi tamatu angka tau lalu kuyolomu isa suruga itu. Maga na tas adipak nariko Nabi tak jelo itu makir. Ternyata Pak. Dia nabi tapurana na po Nabi tak iro angka tau gatau. Dari kalangan sahabat Ansar. Pada sana masjid Pak. Ansar ni? Nah, Ansar. Dari kalangan sahabat Ansar. Ya mereka sahabatnya Nabi tak kedua Pak. Ada orang-orang muhajirin dan ada orang-orang Ansar. Muhajirin itu Pak adalah orang Makkah yang ikut hijrah beserta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Dinamakan orang-orang muhajirin. Kalau orang Ansar, orang penduduk asli Madinah, ya angket tarime Nabi tak sibawa sahabat na pole Makkah. Kenapa dikatakan Ansar? Ansar itu artinya orang-orang yang suka menolong. Napoji maktulungi. Jadi makuto kapang kumasigiin napoji tes itulutulung. Apa asal na masigita al-Ansar. Ya kota manik masigi al-Ansar mamagi-magi kumasuni pole kumasigi dek napaja tipat di bola tan napodo kasi wat dingi utulu pada kurupatau. Aja na sebaliknya. Masuk pole masigi bali bola mo di meway ada. Jamaana agairo al-Ansar. Wih kan japasan na masigina. Maka to siya lela. Dari sapau-pau. Contoh. Itu kan begitu Pak. Maka tak kapucit ditahu. Angka tahu Pak Tama dari kalangan sahabat Ansar. Mericak mupi aku. Mericak mupi jenggok na. Metik-metik mupi bekas wejenek na. Nah dia agak tahu Pak Tama. Kau tanya ini. Maka ni sahabat iya na tahu nasan Nabi. Yattali'u alaikum min ahlil jannah. Yattali'u alaikum min ahlil jannah. Iya tahu Pak. Pure mas sampaja. Pure. Pokoknya dia agak sewa-sewa. Sisan na bajanna. Metik sila bita. Yattali'u alaikum min ahlil jannah. Angka tumatu tomilot. Angka tumatu terlalu kayolomu isa suruga itu. Sisan na din. Nabi tepura na po. Nabi tapak lalo si iya matoro to iwan ni'ro. Doang ngesun hi. Doang ngesun itapu. Tialay na. Sisan na gan italong ngeso. Yattali'u alaikum min ahlil jannah. Masya Allah wala hawla wala quwata illa billah. Tama siro tahu pa. Talong ngeso malulesu ada na Nabi taci ini tahu kinatut na galo. Iya. Maka angka sahabat penasaran. Abdullah bin Amr bin As. Hero penglut Abdullah bin Amr bin As. Penasaran nih. Rasul. Maga ko musuro kalau bolani roto ini lo kalau miti aga di na pusipa mana kamak na kusa suruga. Jadi kong katau mato ko pak jamaah na langsar tita tiba kanya-kanya ampe-ampe dan sebagainya dia marigalo lo ko mapan ni kulan itai-itai. Nah aga tu na jama man ka manajit tau. Alarapan na pato contoh. Aga di na jama apa istimewanya orang ini Pak? Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menunjuk bisa suruga itu. Nah, ko Nabi tamak jallo papada lo atau mak desa surga togan gitu. Bini mana idi na jallo makwar. Tapi mata pi pada kita na podo ikut na idi na jallo ndi ngami pusipa-sipa ni rotawir. Maka datanglah Abdullah bin Amr bin As ke rumah orang itu. Malam pertama mutuk tengah benih. Panglut Abdullah bin Amr bin As. Yero timpo na moto tengah bani lah atau matin ropapa na runtuh.
Tindu ni. Dia nak kawin masam pajampan. Sisan nanita si Elena, dito na sampajak duha. Oke. Kenaro penilaian naro? Malam kedua, makku masih. Makku siro. Ay, dito kan dia nak salah nabi. Tapi nak dito makku isa suruh kan. Mapamulan Pak, mapamulan ni menre. Ini penyakit Pak. Ini penyakit Pak. Hah? Melihat dan menakar kebaikan orang lain dari kacamata kita, jangan sampai. Persoalan yang itu tuh. Ia ko timbangan na de cetak melo ta timbangan ide cin nanti maka solalu oke. Maka solaki. Gede dompen. Sesan na gane talumpan ni makko matoy. Den le peran na pau ni. Adam pengekah. Lo narada. Majid nangka. Narampe na bita oku masigi italung ngeso na pakoli-koling. Ikututu dia timapul maka da angkat tumatu lalu kolomu tu isa suruga. Na dega aga to lalu temputa cerita si basuro na punglat. Lalu kata dia ini. Jadi make kapa makanja melo ka makutana. Aga mema je mujamuk kubolamu. Aga decemu, aga keistimewaanmu. Manang ka je nasan nabi atau isa suruga ko. Nak kadir sahabat ima adari illa ma ra'ait. Dia iseng. Namita katuk ko bola ko talumpan ni ko talungas somonro ko bola ko namita gitu ampe-ampe ko. Tumelo mak na pakkasiya matantuk ko makkasiya perlu ko degaga. Semuanya standar Pak. Bereja makku alhamdulillah. Sunnah rawatibku kabaliaku dan sebagainya alhamdulillah. Tapi mungkin saya tidak menonjol dari sisi amalan-amalan yang lain. Tapi nasabak makutan aku kira-kira agar wanita Nabi ta sehingga makwa karo. Maka sahabat itu mengatakan, Yerupal alarapan nakung kanito suruna pungala tala makuna nadik Nabi sangi iya. Nadik nang kanatire siaga egan na sahabat. Kira-kira manur iya ang kedua. Dan rupa mi. Tanah podo iya narapal nita Nabi ta mencajak alalangan kuya mata masuruga. Aga na sangi sahabat. Yang pertama, Yeru iya. Ikumilo kak matinro. Demito gada ilalan na atiku abacingan ripadaku turipan caci. Demito nang kamelo pusipa itu melo solangi atin na tau. Nasaba uparang. Maka da iya kotasit dia rupa tau isolangi atin na saman na isolangi malam isa na lino atin na tau. Niga di ini, niga tau Pak. Kita coba kita pikir. Niga ini, niga tahu. Ye ko an katau ijari, palisuri alem, mupoji ke narate pak potokku. Kita coba kita timba-timba aja. Ye ko an katau ibang-bangowang, palisuri alem, mupoji ke narate pak potokku. Ye natunak kada tahu, niga ini, niga tahu. Makanya Allah membingkai kalimat istimewa dalam Al-Quran. Kalau orang beriman, innamal mu'minuna ikhwah. Majapun na sinin na tumata emat pada burane manang. Ia telah itu mat pada burane Pak. Pedi na pada burane tak mesti itu pedi, sarana pada burane tak mesti itu sara. Bukan sebaliknya. Jadi to kerukurnya le tamak na mata pamuki dah. Idi amami madece nade nama dece pada terupa tahu. Nah ya pun amiga kerja jam aku kuipa maka yang penting ya madece muka mun ditutup tahu. Tade pai. Ada yang keliru dengan cara berpikir kita. Aja lalu tak apa-apa ya. Aja tak apa-apa. Dia tak kaboro ya. Biasa kaya tak kajan Pak nariko ubaci Pak dongan Nabi Ibrahim muka kurangi tak kajan nalak dekat. Agana sepulta Nabi Ibrahim tempo na melodong. Itu diabadikan dalam Al-Quran Pak. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Warzuk ahlahu minas samarati. Pun. Alingi asaliwangan ngi kampungi. Agar. Asaliwangan na jolo kampungnya hilau. Apa selanjutnya? Warzuk ahlahu minas samarati man amana minkum billahi wal yawmil akhir.
Ye ko pure ta pasalewaga pang aring ipapedalle ri atamu. To iya angke mataperi ko dan niya mataperi sorimun rim. Pakutana na pakanja na ayat na kanja na patdongan na Nabi Ibrahim. Monrole jolo decenna itelae keamanan. Ya Allah, anugerahkan keamanan pada tempat ini, pada negara ini. Alingnya asalewaga magay pa. Namo makanja pakidalik na to narikudena amak kampungnya pada salama. Ita pakanjaki Pak Banuataki. Namo masulape waram parang narikudena milutan ng akatetong na tawe Pak si merocak-rocak. Coba kita lihat di Palestina Pak. Ini tunjuk kemasan pada subuh Masya Allah. Ya pul kabendoro lala kakai maka Pak. Pahlawan. Tapi saya merasa aman Pak. Dan ini nikmat yang tidak ternilai. So gimana torapeng, tapi narkotika rocak agak kanjana. Maka Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, minta kepada Allah, tenapodo tisalewang ngipak kampung kita. Dan ini yang dilakukan di Makkah, di Arab Saudi. Dan sudah dicontoh di Malaysia, tapi di Indonesia mohon maaf mungkin belum. Apa Pak? Salah satu kewajibannya seorang khatib Jumat di mimbar-mimbar Jumat di Arab Saudi, Malaysia, salah satu di antaranya mendoakan kepemimpinan-pemimpinnya. Ilo doakan gede cenah tuma perintata. Pertanyaannya, pernahkah kita seperti itu? Pura gaya ilo doakan gede cenah tuma perintata. Narekomendasi itu mah perintata Pak Nademu, Pak Guru itu mah perintah, tapi decing. Coba Pak, ini kan ayatnya jelas. Maka dari sini kita bisa meneladani lisu KPM Pak. Maka dari ko angka pada sifat-sifatku nita surona pong Allah Ta'ala. Natandra kata suruga demi Allah. Semenjak tua kak. De nang kau memang upenat di. De nang kami lo pusipai solanya tindak pada kurpat. De umelo. Kenapa Pak? Niga iya niga tahu. Ya tu biasa nasa tema kada nare kuyale rudu ale tak menyamangi pak kalinungi. Iya tu katuna sa biasa makda isal. Sengyalemu. Ya kung kagak kami mujama mu timba-timbangi maka da aja ama ya madecet tapi masulang ti aja mujama Pak. Namo de mu pacangi dalele itu. Kan seperti itu Pak. Nah sebab ipalisi pemen realita. Maka bagi saya pribadi Pak, dengan segala keterbatasan ilmu saya, maka ilmu yang paling tinggi yang mesti dimiliki oleh orang adalah tahu diri. Ilmu is'al. Dia nggak kecotan Pak disengang itu Pak. Ikuti makan dapat kesan tapi dia mau is'al padamu. Kau punya harta tapi kau tidak is'al, kau mau kemanakan harta itu. Dan sebagainya. Maka dia suka memang alasan pertama Pak. Maka coba kita ukur. Ada orang yang ibadahnya standar. Tapi dinamakan oleh Rasulullah SAW. Terima tepatnya pengelah ta'ala atau surga. Karena kenapa? Dia mampu menjaga hatinya. Dia mampu menjaga jasadnya. Dia mampu menjaga badannya untuk tidak melukai sesamanya. Yang kedua. Yaitu si iya. Iko yiro paling itu suruna pengelah ta'ala. Ada iro iya de nang kana mase sa papinadikku nariko angka tahu tatamba papidalik na lolo nga papidalik ide igagar iya iro de nang ka umasarasara nariko kadalik na tinadik ko tegi mondoro Pak jama-jama ngati manang iro jama-jama ngati. Jadi ko komite tiba de cepai ti makanja ya Allah lo nak ketota tapi ko makap bongi tabi iya nak ko ati ye marota apa maka anak iya tu pas sabak na de na paja na rampe tu acata ye ko harapan na ang kapak kasamilo tajama tepat cinro tay atik tak baje engkau mampu merasakan nikmatnya ibadah itu. Bertambahnya rezeki orang bukan menjadi perkara bagi saya.
Tatambe dalik na kaya ng kau khususnya. Kenapa? Allah mengatakan dalam Al-Quran, rumus rezeki ada dua. Apa itu? Alladzi qaddara fahada. Iro dalik tak qaddar. Aga telah qaddar. Pura atoro. Ya kono loki madece pak genai dua. Aga fahada. Aga telah fahada. Yiku pungala ta'ala matoroka ko dalikmu alina tutu pungala ta'ala milupat 77 Allah langin na dalikmu kan kamu papuli. Apo ini? Pak ini mana milu murusu i? Dia nagaga pada jama-jama tahu tungan itu pak narko jama-jama na pungala ta'ala milu jamai. Aga tala jama-jama na pung milu japa. Alina pungala ta'ala matoroka ko dalikmu. Allah yang atur itu. Ya kode pigaga aswe palisi pero tanan itu kan aleku kapan? Ya kon kamu pucina-cina na de pigaga pa alarapan aja na musalami. Pongi palisi pero kalemu kira-kira kon kanina lenga pong Allah taala iru pak cucuk mo garo kuya. Nasaba angka dale oding angka pa tapi niti pong Allah taala de na cocok tepuk kuiku. Kan bisa modele tapung. Oh iko sapo. Contoh. Oh, iko sapo ka panulis ko nito. Apa paano lebih taliwat-liwat ko? Ang kataw pa kadaro, kanya pala bilab binay. Magi iko bangsa nani tay pala bilab bimiga di chin. Agar pa. Bate taro pikirik. Tapi ang kataw siyang go tapale ko i. Magato simple nasa tanya basa nani ron kakak na ro. Apa ang karagagan na naliwat sikit na o chochon. Okko dito pa mondo resona setangi pagkatulutuli tawi. Ye naraguna na tappa ye naraguna na pakkasiyangi. Nasaba na ito gaga na jama setangi pakko na pakwaki. Meron ko pangangguri. Bene kapa pagawe patabi bene pagawe kapa pa itu setangi wag di pensiun dini. Iya ko dena ko matappa mana ni tawe. Nasaba iro tappa ka bicara masuk mutama papada na pasa pa maka angka na jama-jama setang iya ko mak di bol sina pesat mu kuat ding amma ko paleko. Agaro. Kuat ding amma ko nang ni uparagang day. Nasaba ito tappa makuro. Maga to ito pa. Ito. Iya mako ko makanda tappa ta. Pi maga koloro. Palawangan na subuhan na laro pak di sa mukru tapay. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa. Doa yang paling sering, doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi. Allahumma ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Pasti tepat bolak-balik atin natin. Nabi tak apa. Nabi sendiri yang dijamin oleh Allah surga tempatnya masih khawatir terhadap hatinya yang senantiasa berbolak-balik. Bagaimana dengan kita? Andre mana sesi bawa anda teman sesi garu-garu boba. Dewa kada anda teman sanu masalah pak de, madari ki man pak ya lupa mak bismillah. Madari ki man ya lupa mak bismillah. Masuki peleba segi pak tapala mana pak doang na, tapi biasa yang lupa. Bate na rupati pak aga je mele boro-boroan nama na ini na tahu pak ngapa takal lupa. Maka apa yang kita sombongkan dalam kehidupan? Di tengah keterbatasan kita, di tengah kemaha kekurangan kita, maka kita butuh Allah untuk bersandar dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Apa upan pak malada mapasandri ko pak upan atau malada mapasandri ko pak kalinong pak siap-siap kita kecewa. Apa ye kok kilinoy malada sandri pak ye baraya gaga pak ang kasi sandri si madarin rupo. Tapi kok pongi mapasandre di gaga pak orogingem dunia umpamanya kau tidak dapatkan, tapi Allah telah menyiapkan perkara istimewa di akhirat. Saya ingin sampaikan pak, irpung Allah Ta'ala ini samitomo dili. Antara itu atau pung Allah Ta'ala pak, namun pung Allah Ta'ala matuk pak akhirat ni utama pangiwan. Maraja pangiwa. Pura ni aje. Daripada ngayat na pong Allah Ta'ala al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu bima kanu lisang napla iraya o ko akhira matu ipatokun ipanan na liman
Ipanan na aja na, masak kamu pi. Tapi dena biar pengelata lah canggih itu. Saya sering mengatakan bahwa itu maku kipai engka alak na pasat tawi unrubati na miru manini tawi engka amaga gana cecet apa pulih. Makanya biasa kung kagagat tak berharga ipasanya ke sana. Ya makro makir. CCTV. Magi dipasang CCTV pak. Angka ama anu masalah pak. Angka bukti. Ya dong. Mako toro mato ko akhirnya. Angka to maraja sakka. Atanya iya. Dia nang kawalan. Dia nang kaujok ako to. Nasabak maraja sakka ko. Mak di pengelatan na padang malekana. Putar akang CCTV na. Ada merek na CCTV tak? Angka merek na. Ada merek na. Inna alaikum raqibun wa atid. Ada malaikat rakib, ada malaikat atid. Iya CCTV tak angke na pak ke pengelata lo kini. Denan kena mati lampu. Denan kena degaga dari ngana angka tutu. Magi na patin rosa ni pengelata dari malaikat pak agar malaikat mampu mencatat setiap detil-detil perbuatanmu. Ada saatnya kau bertobat terhadap salahmu, Allah akan hapuskan. Tapi ketika dosamu bertumpuk tak pernah kau tobatkan, maka siap-siap kau akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Putar akan ini, ada nanti masaka. Kau cara tanya aja iya kasih, nah kau cara tanya iko na tapamu, tapamu. Di-upload di sosmed, viral. Iya toh? Agak namo tu paku kukilino viral. Itu mapu internet si bata peneruntu tak misaki. Tapi kok kue akhirnya di depan semua manusia itu diputar. Leputar akak kok. Degage busuk wakku kemana si Pak. Maka aib dan keburukan itu akan nampak dan akan jadi malu yang luar biasa di hadapan Allah dan di hadapan semua manusia. Nui engkanya tuh. Makanya tadi saya ingin sampaikan. Ketika kau melakukan keburukan. Ketika engkau papejakmu jama, kau boleh aman dan merasa nyaman. Ketika ada keburukan yang kau dapatkan, tapi kau mampu lepas daripada pengawasan manusia. Kau boleh lepas daripada pengadilan manusia, tapi kau tidak akan pernah lepas daripada pengadilan Allah. Kenapa? Alaihissallahu bi ahkamil hakim. Allah itu hakim seadil-adilnya, Pak. Terakhir, mukban matasui. Apa yang saya ingin sampaikan? Apa sandre kiri puang ini, Pak? Apa sandra kiri alena puang masagalai. Hanya dengan cara seperti itu. Bajik matat dai batita turi lana pakalinota. Dengan segala keterbatasan yang kita punya. Dengan segala kekurangan yang kita punya, Pak. Maka yakinlah. Yiku boleh nang kamatu nang kawatu Pak. Na boleh terlai, Pak. Betul-betul kita merasa kurang di hadapan Allah. Maka salah satu caranya berdoalah kepada Allah. Yiku angka sarata. Yeko angka malat data pusara larapan na agi malat data pusara jok kaki milo doang datangi Allah dengan penuh ketawaduan maka bolehlah kita amalkan doanya Nabi Musa alaihi salam. Jadi angka tu Pak dengan panglutan Nabi Musa Pak timpo na pura na pinung untana anak na panglutan Nabi Syuaib iero panglutan Nabi Syuaib angka anak makunrenna na saparan Allah kayang angkay Nabi Musa kalau lowi lampe lamupah naruntuk di tengah na padangi nasabak makundra-kundra iro rupa iko melo ipinum untai mun ripitawana makundra ipinum mak orang yang lupa mana jolo na pinum untana tapi angker pangulutan Nabi Musa na tolong iro makundra deni sama anak na Nabi Syuaib iro deni sang yuk kan dikasih na tulung dengan penuh keikhlasan mesti na alena jolo tapi na pak diuli iro makundra iro isan na pura makwaro pak na pinung salasay na pinung jok kay macino panglutan Nabi Musa yawana juk kajumi nilo doang. Doanya itu ada di dalam surah Al-Qasas ayat 24. Surah Al-Qasas ayat 24. Wat bisa ta baca-baca tu nari kotak betul-betul nasangnya tahu mata nak tahan isat di pakkalinota maka bacalah dengan penuh ketawaduan ketika Allah mengajarkan kepada Nabi Musa lewat doanya. Apa kata Allah? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir.
Betonganna puakku majapunna idi ni malada wapara luap panonoranga papi deceng. Deceng ada. Idi man. Idi pun itu orang nuap pun panonoranga papi deceng. Nania sininna anu ia angketa paturun ri aleku. Apa yang terjadi Pak? Ketika Nabi Musa selesai membaca doa ini, datang perempuan ini memanggilnya, "Hei, noli pambo." Mata sedih Pak. Dalein lolo, tanya disapa, dalein lolo, noli pambo. Jadi semakan irto moliin Nabi. Maka datanglah Nabi Musa kepada Nabi Syuaib. Maka dapit ini. Melo katu saparang Allah kang anakku. Maka seketika itu Nabi Musa Pak, yang dulunya hanya tinggal di mana tidak jelas dan sebagainya, tapi ternyata berkah doa ini setelah menolong orang Pak, okay? Doa ini setelah menolong orang, ternyata Allah mengijabah semuanya. Yang tadinya belum punya istri, anak Nabi Syuaib anak bilang, silahkan kau pilih. Nalatoni binina, anakna, angkatona onranna, idami topa andrena, mas sepukna. Nang kamana nih? Ang kamana Pak? Kenapa? Apa yang saya ingin sampaikan Pak? Cara-cara seperti inilah yang kadang luput dari kita ketika saat kita berdoa. Alamariawe aleta, alamatune aleta, alamasya mutu matu iana tu allalengan. Insya Allah malakda ipung Allah Ta'ala mirum mitai atanna miruk madicing. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala puna si puluh-puluh mata ilalanna iwatuwe natiri pung Allah Ta'ala mencaji allalengan papidecing. Natiri pung Allah Ta'ala mencaji allalengan adang pengat dosa. Sehingga insya Allah di sisa-sisa kehidupan kita akan menjadi orang-orang yang semakin lebih baik. Akhlak-akhlak kita semakin lebih terpuji. Dan insya Allah jiwa-jiwa sosial kita semakin meningkat setiap hari terhadap sesama. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, upatkan dan nikah mau kebicara maupun cueh karena podo karena pak barakat pun Allah Taala. Sininna ada patujui pole jeluk simatani pun Allah Taala. Na sininna ada kurangi dan nyata pasalaya pole di aleni itu mak bicarai. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiqi was sa'adah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.